Okay, yanchia we na yemo akwaba yachia amo akwaba sonko kwanso live. Ewo GH Live Studios na yemfa nsɛmpa no de ekonomra yewie Kotoko ha CDP na etwaguo but ese oto bodo ato ese fam na ye kan se odo aso eto fam na unya se de esi etwaguo de positive ene de eye no pretrodo na enye hwe oche na yede esomo sompa kwan so live ewo GH Live Studios Kizito Sports and somehow do a ego nyina no aha na obenya ne chefa de from this edition no monko mobeti yenka na yesa phrase yi adwuma kese a ye be ho adwuma wo de monko yi mobeti yenka monko mobeti yenka ye ba be kire monko mobeti yenka na se e de amount consortium group B, is it the right word? And now some mpanyinfo can be ese ada na mo yemfa consortium bi omunsam wodro na to be watimi wa kam yo global circle enkoda din na ne se Arabia money bi a arabu ni bi ahye ne gon edi gina kumase a enya fe na abeka me na na ten circle me of na T global me of akra ne botonton sansan bia ne ade bia enti section bi si ada na mo yemfa nkoma oil money for bi then Kotoko ya Kotoko ya oil money for bi so ma na de ope bia fa me ye ne ope nyina anasa da bi mum yem fa ma gold fo bi na se new month fo se hwan gold ashanti fo se ne omo ya na omo yo ye de da se we na aba na jubilate na no kware ma ye wura na wanya ahomegye kama eyen koma asha se ba ye de nyina ebro but the word monko mobeti yenka ye ba be chichire mu ne e de ama inactive na bibia atumi akoso ya ye ofa Sam Jonah ofa yenchia we uye ni papa nyame hira opa enkomoyi positively ofa ahunwom Kotoko be yi a amanfo so ofa boaye eno so nkomo ewo mu a me am ofa Sam Jonah obondede ofa minimu ba bia o me ma minimu ba bia ti obondede na mi kotu no obondede do ya so bia ye no ofa Sam Jonah nti me so me kan bi na ayefredi ofa Sam Jonah asem na eno so amanfo edwane akoto anse na so de ofa oni ewura na koba na bonds wudi mu a teto no ne ofa Captain Andy Sam mu a na mukuta ash gold ya mo boama bibia ekoso nti ofa momwa na Kotoko emfantuma pamfra no e bia adroi de ese chinie na esisu no ehihim o eno so nkomo yebedi nti yebewuram na yahwese de beko ofa Kofi Aban won so yanchia we edin ye bobo headline ye ne sa no ofa Kofi Aban ho nkomo yebedi na yehu de eko na bibia akwa akosi de ye okay ye the gate fee no ho nkomo ba so esem se Kotoko declare say around gross no de o ma declare ne kama but mat obiane ne calculator was asase so nti obiane ne calculator but as a calculators ni bi 00 no doors e bi nso de so te nti ni nyina so nkomo eda ni ma ebedi ebreba ma the coach ne be to asa amamu nso a your next episode ye be so mo kama live ewo GH Sports Live time. Studio. Locally accepted, internationally approved. Studio. First time I Subscribe, share with us. Sports time with Kizito, your live studio. Present inside. News of Ghana. Sports more breaking. News more breaking. News around the world of sports. Subscribe. Share with others. Yeah. Massive to some type of nigga anywhere. Present inside of nigga anywhere. The world of sports. Subscribe. Okay, subscribe my any day kwan so na yentimi somo sompa enam se ye ko animu kwa akire kama na eboa na afi amanfo enyan ewo bibia mu na nyema koso yen hye osomni sei ase Kotoko nyame edi adomo na ebebo sia de nim so league no ayire sebenta emu ayeden do beka tro se munya din bia no na eye bibia ho kakra see ebeji FA Cup ehwebuada enam se FA Cup no eno so esibo so a
edin say yebetumi agye eno nso etekwa league no nso ayetin tontan wo hwe bia ha seda kra wani nye se obekwa kwa league log no so nam se omafra bedi animu a esombo ehu yie papa eno nso eyensem kakra etwa edi go nti eno by the way enten koda our next game da your friend is Kwesiada yana Young Apostles and bebo na bibia awie nkonimdie so that day na has any Brekum Chelsea bo Holy Stars any All Blacks ebebo Karela any 11 Wonders Nations FC any Dreams FC Samates any Mediama ebebo na bibia no etumi awie pepepe yo ewo so league log na dia said that bia ye man as usual Kotoko bia da no ya 22 games awi ni mu nkro a draw 8 a lose num enyasem kuma enye papa ena uhwemu a yahye 28 goals ni yahye mu dunum ena etiaye enti your plus 13 goals ena your points are 35 e de toso enum between ya ne mediama no 44 points a mediama e wo no yemso 35 no na tese uhwemu a sa ena esi etie e onoma esi eko opponent akotoko ene ne bo no Young Apostles ono etoso edu enan abo matches no 22 ena wanya insia win draw and watche and lose watche goals are Young Apostles ashe no 21 and ashe 25 e de etia wo mo na is a -4 goals and a Young Apostles for no ewo eno 26 points I know so kakra etwa edi go ewo mo and see this is our next game da enim na no and preparation atas here na obekaya bra has share na manfo epagya se owura Prince Owusu ne modemo no aye bibio ho ewo form enti ada ne yema Prince Owusu ato aso no so yenya no kwan na ne se Hamza nkoa nkonyo na yenkope no sa de pa meka no ho na nkomu nyina hwe akiri kama but empanyufo pair for now the enim ni se omo se omo de all confident share ni mu se omoa no nto aso nyo ema bibia entimi nkoso de enim eno no now there is this school of thought a sincere wiem efa of a Prince Owusu who coach Edema Sante Kotoko and say kamia say omumpa empekasa okotokom wo Kotoko no positive no kwa no mu hia omu nyina criticize of a Prince Owusu amanfo o hwe ye o hwe between the lines e ready mu a ye we nuanum bi okotoko a omu de obi obeba bia no omu som no and they hardly comment negative about Kotoko ade pa bia ho but papai owura Prince Owusu no on sheda any nkrofo good books mkra na no ene factory an so bisa mu se e de na ekoso ye de nkomo kakra behind the scene nkomo ni mu ena de tie ne se de of a Prince Owusu se de obon se bia of a fo bebre mpenasem e wo team ni mu no e de pa pote na ye kope anonymous bi ene ni di nkomo a anonymous no de ono wasom Kotoko as a management member pen communication cry adwuma open oyemranim ni a wonim de sisia no omen Kotoko biem yes but onim de pa ye moni din but the tell say ono so ese on shedan cancer pamfa of Owusu nkra na ye bisa no kizito akwa na ha dwen we dey sorry say me use our word nam say me coach o ha dwen kakra na onye obi o ye Kotoko die hard o feel Kotoko na nsem bebre na akoso behind the scenes fata odi anu kwa de atwam mame ma current one papa kizito woni papa players nyina na te efie ba kum a omo ye adwuma head coach already to that time no nazi to NTF will be not TF from Bao of a Prince according to report no say only players no and a TF ba kum amu nyina that is clubhouse or na so say BBC a report no de can no BBC a offer ebehwehwe din on kansam no asie no ench ebia na head coach say ebia we na asie ana ne nuabu bre bra o mbaka kopie mu e wo bia ye friend say technical meeting no e honom e no kopra to me say oh players so masikura oye say o o kasa pe na o ma bisa head coach say head coach na sa niam say so na anya we no no so minimo me deputy mama nti akwakwa e bi o say ese over ba kono na on pese odi ofazito anama no e be wie peye e na e kamia say yamia nim nukure ni oni players no enkabom ni ade no oni mu ache enam say ono won chefa e na binim kwa ache say niam binom a players no ya ensem fata no mpanyimfo no bi
enso eye bia emwa that is mpanyufo technical handlers ni bia ti ben fie ho no enso ye saa niema ni bia nti se bia de kakra egu fom ni ade e ha adwene nti eba saa na kwakọ ensem bebre nti tenten ene ntiatia mu nyina ene se de nti a ready between the lines esa manfo enhye dem feel of a prince owu ni se omo se oka ho bi ena e bia niema ensem fata na abridia ababa beduru saa mre nti ekokoba se e bia wasa atwa no abagi tim no a na enti ena dodo na emfo ane so no between the lines and come any amanfo didi ye no omo ede tu ye nti coach si ade adwuma ne ma permanent de amanfo asori atia dada enya ade a ebetimi aptentam even kra no se omo young apostles kobo na sibo so a ahwe a coach na se de heat aba kitchen ho no ono amu kra no so ebeka so a resign na akwa nsempi ede aba no enkomo kakra kra sitting behind the scene ewo mu na yakwe animu a sisi a no ese Kotoko leadership no yehu se de nsanso no ebetumi akọ who is our next coach eno ho nkomo ye beba bidi next coach e de ma Kotoko ye betumi aka se empanyufo a o manhia nkomodiem ene nkomo a omudi ye yewura eni ho watu kwan nanso na be de o ma e wachire ehwechire no nkomo mfamra ne ademede ama se CK akonodin epiem bo no Kenya goma here okochi ehonom kama nti so mbenya no ayebibie ho Samuel Boadudin amanfo ahyase ebo samedin ena amanfo se dabi akwa we ma be ponchi wiem emma menante so esa be Kotoko bi se dabi woye ye krom ni nti obenso besoma eye edi ba ko a ene ya mene ukasei apagya apart from CK akono ne Samuel Boadudin ankrofo ba ende mu ache se tu ebi se dabi yampere no Parkwesi Fabian because ono so din apiemu ye pa ena owura enosa de pade yeso mo de na to the tablet of bia your friend is assistant coach sa table of assistant coach no mo de na to say omunya cheso bia obeti breakers na one na kabo aye adwuma enti offer prince wusu adwuma no de kamia say so obetan be hard na de obaba biemu no so no Hamza de likely so obetimi atena na ye high pa na me say nyamianim nukreni omo enhyeda nya Hamza ho asem bia e kire boss wo eno kakra etodwa ewo ma ye de tudwa ama ye na tiefo won nsam foforo mu na yanto aso mfama wo a de tie ene se monko na mobeti enka enso aye big phrase couple of days ni aye adwuma yie pa enam se ofakofi badu frefrem panyufo awdo bebre no my sa story na ma the channel ho of fresh supporters front of fresh circle leadership of fresh global for of fresh obia matter Kotoko old players for Akopa of fresh even obia sample view kakra management ekoye players nim bi so rep edi nkomo now dia kwa nyina ne se okachem na se nkomo koso mo makachem management se mo de mo nkwa mo beti enka adwuma amoye no mo nto aso saa na bibia entimi enkoso se de esitie na nyamianim ene no kreni school of thought to be apagya ne mu edi tu just said of some Jonah ene yewra na say to etie yonko yemu ne onuadom no mu nyina abo asom yewra ewo sompa kwan so no of some Jonah so per ball pa nti of some Jonah nka only the consortium bi emwa na ebia sika akọ company bi emu oduro bi a wo momra maje Kotoko no nyo na yewra na sum enyo no is it the right word and this answer am fan cheme na yewra ento aso ne nyuma pa warrior no non concentrate na Kotoko no a eten penten kwanom eso intimate yewra eni Kumase eni Ghana de but bia yewra wo ewo Mzanzi South Africa no bibia ekoso nkomodie koso a ekamia esi yewra ho meje okoye kra no Kotoko sa tete na ya ezra ha sa ha no a Kotoko na na osa edi hu dwuma course upon course etodwa yes na afin nkomodie bebre koso a ntina ofasam Jonah din apiem no na one ofasam Jonah ene Adam panyufo ahodo aka nkomodie nyina no etodwa mpanyin komo enti ntimi mpone ni nyina emetodwa ba de ate ene se ofasam Jonah obehu se nei ebia yebeti board bi kura bonso ofa ebia not board no so a wona eba be panyini na edin binum ahodo bi etise Kofi Aban a otise ne din pop ban omunyina edin kan obi se nte sanso a nkomodie no ofa kro ya ye ka na asemi obetimi aboa ama company kesie bi a ebia hoho bi mesom nye emwa na bibia nwie peye no nso
ebetimi adinkunima eno ho komo edadin a ekoso nti nyamianim no kroni asat now amaye video edru beses madu sia kwa no de yebetimi akase Kotoko leadership no changes eminent a bibia because yesen komodie mpa akoso we behind the scene komodie akoso ama yakase we de ora me ba obetwa nkunimdi adwuma a wo ye pa no so nanso Kotoko ndem say ha adwene obegye mu kakra to aha nti yesen koma akoso yes current mpanyufo ye adwuma enye ura edi nkomo tetefo so we reporting speech opanyini ba ko a obenfikesiem komo ne edi ye eno no ene de etu anim no nti nkomo akoso se nyamien nukreni se adwuma to aso beto aso de as usual change of baton ebe adwuma na bibia akoso na key role of Jonah play major role boa edidi di nkomo kakra akra ba ko mienu miensa with a group of consortium binum ni ade investors bia ye hwese umbetimi aboa na ama Kotoko no aya akono nso adwen kire ne sei Kotoko yensa nkope obi mfa nhya ne nsa anansa Kotoko no sei ye ma na penkram nto aso nkunimdie mu saa anansa yenko na yemfa nkoma obi a sebe bia arabu ni bi no ma ye no nye ema Kotoko no enye krabehwe oil money bi for adwen kire eto ase na yehu de ekọ but GH Live Studios yebetimi aka ade asiso pay our checks any bibia chemu a changes eminent ye papa eniema ebetumi asesa na bibia tumi akoso nti hesia no omofa ho adwene it as a board of directors ba no ma ba be po mu CEO a omne ne be ya adwuma na se omode ba be ma executive chairman bia nimsem ewo bi as usual ne asa revert back to that place and nam say ebres ketimi ekọ yewura ono ankasa finance no wa hu se nya ade a sebe Kotoko no odi akira de nsem beba nti na bedi animu apushi na odi ama nipa mama soronko kwan so a bia consortium no ema niema ensi form na bibia betumi akonkunimdie so eno report kakra ye tete manhia nkomo nti utia no afa na bibuum na bibia timi akoso wano a ye de etudwa ama ye na tiefo ewo mu yes nti obompa abobi mo of Jonah yes bobi mo of Jonah pa na of Jonah se aban mu nyina wo ho eboa yewura mahama ena mu nyina nso ndi otumfo de se ya de na de nyina ne na ono so wo ma esum na no ono so sum bi pa nti ofasam Jonah me se bompa abobi ma no enam se odi nkomo pa behind the scene for Asante Kotoko this is what we know so far I need to ga ama in a tiefo nti a big group of consortium betimi a mining group will be betimi Arab folk group will be any idea nkomo no se de nipa ne kan no na me so me resa na kama project the amount nti obompa abobi mo of Jonah ene brother Kofi Aban na yenhwa ade bi se etene totia ebia na eniema a change different style kra in Arabado style enkonko etiti de ni bi an executive board chairman ne ho asem kra a group fufro kra all the way na bibia timi akoso na board no of Jonah mo ahwe ahyehye niema kama ama bibia atumi akoso kama nti big investors bi enkomodie ekoso ewom si ewura eni kumase de but ewura ento Kotoko ento asabamu kra onu ankasa de no wagim ewon komondie kwan so ewura edi nti hu se nyame dom na ewura bedra somdwemu a akire din obehyehyɛ niema ama bibia akoso this is what nipa krono atimi aresa ede ahye anu nti se mote se monko mobete enka monko mbete enka ne de ebia yento aso no be den for current management na ebia monko mbete enka no sikasemu ahwehwe yie ni ade nti ebia na yewura na apenkra new group board eba na de na to so fe kama enam se the books mu de yie pa no kakra etodwa but performance 3.7 no ene ade na akwakoye bibio ho nti ono ebia yewura de ne beto so se onka board no ho bi na enye fe but see ade let's throw board away let's throw executive chairman away offer some Jonah edi nkomokase pa oboa se ne ebe na Kotoko be fa ntuma pa efranti obompa abomu of some Jonah na ebo kakra nsoma bra Kofi Aban na nkomo no enye krabehwe yie papa yewura bedra somdwuma big consortium company kase bi nkomodi ekoso hopefully se be positive na bibia akoso but it changed eminent Kotoko current situation ayomi eno nkomo eno no coaching hunsem no edamanimu coaching hunsem yes me ma Samuel Boadu nkomo bi CK akono
pa kwesi Fabian die bi mame fantwi mawai nyame anim no krani coaching ni nyina ene ade no wo mo twen se season dey say enya ye gari ni adua wie aha ntinya fe no mo kwakoche anwa olive oil bi abegu so ye de nwo na ena ebe this season no enya ye gari ni beans awie season ni dey nti ye kope zomina ye wona na ye de apetepete so abo remaining matches aka nti Kotoko empre ne ho e head coach bia nti olive oil ye de be news too next season ni dey yewra na say tumo a prepare ne kama e de asi wonom aha ya enkrofo som kama nti ye nkofa anwapa no e ma megu gari ni adua gari to ya ye twi so na enema enkonko ebio nti weni ebefufu to ni so ya de abo young apostles no eni ade meka sa na so fa prince usumo wo ma na ebehwe kire sa na o ma tofa ha ni ade na ye na ya sore so na ya kwe baabi na ye twagu akrante ne ma yetwagu wi a na next season no ya hihye ni ahwe se ne be ya edin kunim die baba me se trust me se ma making yewra na say tu yewra wabo modern pa na modern ma ka wanimu na ebeba no poke kraw o bompa ya ubo bi ma yewra na say tu no bokakra ema ofasam Jonah masesi subiem ne bokakra ema bra kufia ban wate na enema enye nepa sa pepepe edin ne de me wakase mienu da ha ofa yikra ono so hwe nsuosi ofadin wa ha but no meba be next episode ofafo mienu ya na anu ba kon yes aha ofafo mienu din wa ha but o de ofafo mienu a ne mabo mu din yenyusu o mofasam Jonah ene bra kufia ban bompa ye ma wo mba ya mofasam Jonah de no enye kese pa na bra kufia ban de no enye ho ne ho na bibia entumi enye nkunimdie so sa pepepe yewra de ya aboni pi ema no na Kotoko mfa ntima pemfra coaches changes Kotoko de for now Kotoko be fishing for new coach but ni nyina na subject yewra bedra enkomo ebedie consortium no ni ade any new way Kotoko eba be fa no honom na head coach ni be free aba Kotoko empre no make any major decision bia currently say na ebe ya ebiade ebesi ni na so na oba no ni nipa kro no eti aba be kika bom eniema be sesa circles leadership o edie yo global ni nyina address na eba be koso a enye fedi agronam se omukohia of akofi badu no sa nkomo ni nyina koso a of adotu ni nyina yewra ba obe specify niema kama yes with regards to supporters front nonsense na popi ba no yewra be sort ni nyina na fe leadership of the either circle and as ni nyina no enya rep current board a ye ba beti so enya ketwa kra nti enkomo ho na we mi wa wani na di ama we mesa ba na ofafo miensa bi aka kire ka homa na ofafo num no ene mama ofafo mienu but me de ofa miensa aka no so beba na enkomo no akoso na bibia akoso asantemanti ase na emoni trinkoda yewura na ase etu nyame kese na yewura yesom no na nkunimdi akoso yewura ni papa pase oyo hempon kese yewura eye nipa kese atese ehudede ye kasa hudede anyanse mkuma yes yesom na amebibia awie pe nam so onipa edema asante Kotoko de die kone de hasifo ya shombe numato aso anti we no de mum yemfa no kran prepare ye ho we be se yemfa no hohore yempra dwa yemfa enhihie efie ne emayi ebi kura hye omu kura nka ye to aso saa akoye aha to aso saa but enne ya abaya ayesi na ye say sample of views ni de asi of akofi gbadu ene na aba ntima hene ni wo mu eka bi wo mu sample views ni nyina awie omu de ahye envelope mu enkomo kra akoso tetefo so ene yewura se de mesasi so ama no bibia da din but o bompa ya bobima of Asam Jonah kakra ne meka eno no ye de usi ne e ba ye sa be ba be wurem na ofafo miensa aka no ye de omu nso nkomo e de ama medin e de Kizito High GH Live Studios mo menya abotre mpenten kwa bufuo ne niema ekoso whether of a prince usu ne niema bi ne nkomo bi amdi ye no maye of a style na adu rem no of a prince usu wa no aya mankrofo tuja me na me support but me koso support so there for now of a there to aso sa nemum rhythm ne style na odi be rem no method na nye method na ha drink akra of but ye be any day enye hwe of akwasi apia nso aye adwuma papa o nanso of aha nanso de bi bato bia ho of aha niema bi ba ya no of ma tie mu yie na bibia timi akoso I think say with regards to of a prince who senior of a zito nsensem no of akwasi apia handle niema yie
yes, but ne nyina no adiko momiama ne nko ne yenwene de aka ho ba now de Gary Tony Gary ne de akakra aka this season no mom offer Prince Owusu enyam enfiko mai say wi a de aka bia no ne yabobo bia guso ne de anwa guso adi na season no awie kama nti de anya afra to awie but mom try see e be pagya ne ye na awie peye na bibia akoso nti offer Prince o de at least de aka no maintain momentum no mai na yento asa chitafo nso mom say calm ye dia ne Kotoko team papa bia no Ghana eso sen Kotoko da no team papa bia ni Ghana biem apart from Kotoko we nkofo boso me nuka de aka mo de kwa ne ade a nti na nya yi bia rainbow foi enya yi bia eya yi kwa na wo de o gba ye ba mu gu akiri saa nso e ba o se neutral fo ni nyina ni age o ye Ghana obi o ye neutral obo mu bia adwa Kotoko e ba ye neutral ni bi ga ye obo asi na ni age no otwetwe o se o masatu o so friend no so ye journalist o enso ye hye wo mu no de no ye din ase amobo da no kra bo mu hye no nyina twetwe me neutral ba ko a ono so so free ya na neutral for ni nyina ni age se ase Kotoko omo yef statistics guy ba ko say 10 against 11 there na say there en conform Manchester class what na fie ma everything e the 10 against 11 be share in na head boy ye ba nkrofo keeper chiba na what you no or dey ayi Akotokoro echim ko wiemu enya hwe mumyenya botre let's calm down na bibia ye positive eniema mpanyi mako hu ja Akotoko mu be de bia etene saa but afide be yi obeyi se corners o nickname no afide obeyi nti me ba be she uncry ne so there is a positivity light can see be at the end of the tunnel enya ketua yera na say tu oni nkugo da na say tu na hwe bibia no ode nsa so mu eye basa wo se ompene Makotoko ne nkofo na ebe ye niema yi bompa ye ma yura ne bobi ma yura ye offer some Jonah ene ye nua kuma Kofiaban na bibia ne pa e wani mu a eba forget our neutral phone enko mu obi ade obetwa to Facebook provoke you Kotoko ho there's nothing wrong say nya hwe ball loose yes mistakes be bra koso nanka esi allow you to cry man bo season wie nanka niema e calm but ni nyina mistakes but enipa na yemfonso team na yemfonso let's forge forward na empne mu obi emu abam Kotoko ho there is still big hope se Krobia ebe remain supreme yeba ye de aka nyina no ebe to aso live e ofikisi ma ya